Rua te kautau kua hipa I te whakataunga tiriti a Ngaitahu. Mai taua wā ki naia nei, kua pakari haere te tū a Ngaitahu hei mana nui I roto I ngā kaupapa pēnei te ohanga, te pāpori me te ahurea. Ka tahia no taua iwi o te Waipounamu ka kōpou wahine ki te tūranga kai whakahaere I tō rātou runanga. Hei aha hei tāpiritanga atu ki ngā wāhine whai mana e noho nei ki ngā tūranga hautū I te iwi I tēnei wā. Anei rā Ahania Douglas. Kei ngauri o tahu pōtiki, maraka mo te hui nui o te tau. Kua whakamoana mai te iwi o Ngaitahu ki Tuahiwi Marae. Te wāhi tū te hui tribunara tuatahi e rua te kautau ki muri. He hui whakahirahira kei te haere, me te whakauhoki I tō rātou kai whakahaere hou. Lisa Tumahai, and I represent Ngāti Waewae Runanga who are on the west coast of the South Island. I'm really excited. It is, normally our men's role, so I'm excited. It's a privilege to have been given the opportunity. Ko Tumahai, te kai whakahaere wahine tuatahi o te iwi. Kua whakakia e ia te tūranga I whakarere ai ho e tā Mark Solomon I te marama o haki hea. Hei tāna, he nui ngā whakaritenga kei mua I te aroaro. Ngaitahu historically been known as quite a matriarchal tribe. And if you go throughout our marae, the strong backbone, strong wahine leadership across the area. But I think this is the first time that we've had 50% of our board are wahine. Ko te tahi o ngā kaupapa nui o te hui, he matapaki I te tuaritanga o ngā mana whakahaere ki ngā roherohenga. We're doing a governance review, so taking some of that out to our people, let them know what it is, getting some feedback. He pai nai nei ki a tiro ake nei ki ngā wāhi o te tai pautini, ki ngā wāhi o Murihuku, ki ngā wāhi o te tai o Araitiuru o Kaikaura. Kia toho atu nei ngā raueme, kia kaha ake nei I ngā hāpori. He nui no atu hoki ngā kaupapa me ngā mahi o tēnei ahurei aiwi. He tika kia tākutu te mānuka kai mua ia mātou, kia pai ake nei o mātou mahi, kia pai hua, kia pai rawa mo te iwi. Yeah, exciting weekend. Suite of other things as well, like Te Atakura, our kapahaka, all of our marae engaging in kapahaka, so that's really exciting. Hei te rā tapu heki ai te hui nei kia pai ai te anga whakamua o Ngaitahu iwi. Ahania Douglas, Te Karere.